Dobro večer ljudi, ovaj video je posvećen vama. Mislim da bi češće trebala posvetiti tako jedan video vama, jer zaslužujete stvarno. I znam koliko u današnje vrijeme fali ljudima osjećaj pripadnosti, osjećaj zajedništva, zajednice i općenito osjećaj prijateljstva i dobrobiti neke i ljubavi. Danas sam dobila poruku od jedne gledateljice, od vas, baš na Messenger, na Facebook, da koliko su je lijepi videi, da je opuste i da je smire. I onda poslije je još rekla da je slušala kako ja govorim o tome da je teško u današnje vrijeme naći zagledat bilo šta nije ispiranje mozga, doslovno ukratko. I tako da ljudi, znam kako je. Ja sama sebe pronađem puno puta u tome da previše sati provedem na mobitelu. Naprimjer, ako snimam video od 10-15 minuta, ako se to oduzme i ako se oduzme možda još sat vremena sve skupa za normalne funkcije na mobitelu i na primjer uploadat video i to, šta bi vam rekla, trebalo bi biti sve skupa možda sat vremena na dan da budemo na mobitelu. Ako nešto gledamo, recimo 2 sata bi bilo optimalno, maksimalno. Ja neki put vidim u aplikaciji, ja imam iPhone, ne znam kako je na drugim telefonima, postoji aplikacija Screen Time, ona je već u telefonu, ne treba je skidat, i onda se vidi koliko sati si proveo svaki dan na mobitelu i koliko si proveo recimo sve skupa u jednom tjednu. I tako može se gledati za nazad i tako. I onda kad vidiš koliko to neki put može biti, reklo bi se da se izgubi prosječno jedan dan u tjednu na mobitel. Ako zbrojite sve dane i koliko ste proveli. Tako da nisam zadovoljna kad to vidim, kad se to desi. To toliko lako pobjegne. Pogotovo na socijalnim mrežama kad bez veze scrollamo i gledamo i to. I čak, na primjer, ni ja ni muž ne gledamo nikad gluposti. Niti ja gledam ženske gluposti, tipa samo materializam i te TikTok ideje glupe i takve stvari. Niti on gleda ni sport, ni ništa tako nepotrebno. On uvijek gleda na YouTubeu kao kako neki muškarci drugi popravljaju neke stvari i tako. A ja većinom gledam, rekla sam vam već sve kanale koje gledam, ovu Marie Cachette ili Ruby Granger, i rijetko kad pogledam neki reality, na primjer Survivor ili onaj Život na vagi i tako. Ali to bude jednom na godinu. Filmove gledamo rijetko, otprilike jedanput na mjesec pogledamo film. I tako da nekako uvijek se mislim, ma kao nije to puno, zato jer ja ne gledam gluposti, nego ovo, nego ono. Ali internet je toliko širok i toliko lako te ponesu ti algoritmi, pogotovo na socijalnim mrežama gdje su samo kratki videi. A zašto su toliko popularni? Zato jer ljudi više nemaju strpljenja. Znači, nama je spržen mozak svima. Nemaju više ljudi strpljenja, znači, niti pogledat običan YouTube video, normalan od 10 minuta, kamoli više. Zato je toliko taj kratak sadržaj, kratke forme od 60 sekundi, ovi shortovi, reelovi i to TikTokovi. Zato je to toliko popularno. Jer ljudi drugo ne mogu više. Ljudi ne mogu više pročitati knjigu. Ljudi ne mogu više se spustiti sa dizalom od prvog kata na drugi bez da uzmu telefon u ruke. Znači, ovisni smo o stimulaciji, o podražaju,
ispuštanju dopamina preko ekrana. I tako da apsolutno je većini ljudi u današnje vrijeme totalno spržen mozak i ta percepcija i živci i sve to. I tako da uvijek ću podržavati ovaj kontent koji je duži, koji je mirniji i gdje ljudi jednostavno ne preskaču, nego stvarno se zadube i opuste i smire uz neki sadržaj. Što sam sad htjela reći, sad mi je pobjeglo. Da, isto na primjer filmovi. Nekada su filmovi... Nema mi Bjora. Bjor! Bjor! Evo ga, ja mislim da ide. Da, ide. Nekad su filmovi bili toliko kao rijetki, toliko ljudima zabavni i vrijedni da bi cijela obitelj čekala 7 dana da zajedno svi skupa gledaju film. A sad niti ne možemo pogledati film bez da svako toliko gledamo u mobitel. Baš nam je taj trenutak pažnje nam je spržen. To se pogotovo vidi kod mlađe djece koja, na primjer, imaju sad od 2 do 15 godina, njima još više to sprženo nego nama. Oni ne mogu pročitati jednu stranicu knjige, oni ne mogu napisati sastavak, rečenicu. To su stvari o kojima treba puno pričati, puno razmisliti. Htjela bi vas u ovom videu, osim vam se puno zahvaliti za sve vaše komentare i sve, htjela bih vas uputiti da probate stvarno čim više tražiti ovakav sadržaj i pazite da bez veze ne izgubite vrijeme na mobitelu ili tabletu ili što god već koristite. Vaši komentari, ja vam to ne mogu opisati koliko meni to znači, zato jer recimo, objasnit ću vam baš sve iskreno, recimo 2200 pretplatnika imamo, možda 220, tako nešto. I sad svaki video ima otprilike 500 pregleda, neki put malo manje, neki put malo više. Ide na primjer do 1000, 1500, a najniže bude recimo 300. Znači da od 2200 ljudi ne gledaju svi ljudi. I onda ja nikad ne znam kako su se ljudi osjećali, nikad ne znam ko je gledao. Zato jer opet, sad ću sama sebe prekinuti, opet od tih 500-600 otprilike što pogleda svaki video, u komentare mi se javi možda vas 5 ili 10. I tako da ja nikad ne znam, nikad neću shvatiti tu dinamiku YouTube-a. To su malo neke stvari, reklo bi se baš kao za istraživati u socijalnom i antropološkom aspektu, ali meni te komentari toliko od vas znače, makar ako napišete samo pozdrav ili ne znam, lijep dan ili bilo šta, bilo koju riječ, meni to toliko znači jer me motivira da dalje snimam, zato jer ne znam nikad da li vam je bilo kao nebitno nešto ili glupo ili tako. A što sam htjela reći? Da, ja to ne snimam samo radi vas normalno, ja to snimam i radi sebe, da imam jedan dan kao, ajmo reći, podsjetnik na ono što je bilo, kao jedan videodnevnik bi se reklo, zato se zove vlog, kao videolog. Ali normalno, pošto bez vas ne bi bilo toga, zato jer ne bi imala uopće motivacije za to snimat. Naravno da mi je bitno svako vaše mišljenje i kako ste se osjećali, da li vam je neki dio možda bio nebitan ili dosadan, tako da vas potičem da mi uvijek možete kao reći neke negativne komentare, ali ako su komentari pristojni i normalni, čak i ako su kao negativni, oni nisu negativni, nego oni su pozitivni. Uvijek možete reći, ne znam, nije mi se svidio dio gdje pokazuješ kutije od jaja, to mi je bilo kao dosadno ili nebitno. I onda možda će neko drugi odgovoriti na vaš komentar i reći meni je bilo zanimljivo. I tako da uvijek
vas potičem na to da naravno u duhu pristojnosti i lijepih riječi uvijek ostavite komentar i mišljenje kako vam je bilo, kako ste se osjećali. I želim svih vas koji ste tu pohvaliti, zato jer to znači da nemate još uvijek toliko spržen mozak kao većina ljudi danas, da možete još uvijek pratiti miran sadržaj bez... Znate, onako, na primjer, kad gledate ove videe od žena ili muškaraca, nema veze, koji imaju ovako preko 100.000 pretplatnika i to. I onda onako u svakom videu oni stalno zoomiraju, pa stalno nešto uskače u ekran, pa se makne ekran, pa nešto piše, pa... Znači, to je sve toliko isproducirano da neki čak imaju tim koji im te videe producira, jer to je toliko složeno za producirati, tako da to se sve u stvari radi radi ljudske pažnje, da bi gledatelja kao držalo, da bi ga držalo, da bi mu držalo pažnju, da mu ne bi nešto dosadilo, zato jer sve manje i manje imamo kao prvo mira u sebi, a drugo, to što sam prije pričala, mogućnost da pratimo bilo šta nije kao jako stimulativno. I tako isto mala djeca, znači postoje toliko videa gdje ljudi pokazuju kako im djeca gledaju crtiće i na mobitel, na TikTok, na ovo, na ono. I onda ako ti djetetu od 7-8 godina ili 6-5 staviš crtić normalan, on to neće htjeti gledat zato jer mu je to dosadno, ali nije mu dosadno, nego mu nije stimulativno. Znači nije da non stop nešto uskače u ekran. Samo malo da mi prođe ovaj Nike. I tako isto mi odrasli, znači možete pogledat svi ti kreatori koji imaju malo više pretplatnika i to, uvijek su takvi videi, znači uvijek nešto uskače u ekranu, uvijek se nešto mijenja, uvijek se zoomira u njihovu glavu, za svaku riječ je kao rez, onako i to. Nema ovako dugog sadržaja, na jako malo kanala nađem ovako miran i dug sadržaj kao što meni paše i mislim da je zdrav za mene i moje opće postojanje. Ja mislim da sam vam uspjela sve nekako to ispričati. Malo je teško neki put objasniti baš svoje misli, pogotovo kad nisi stručnjak, znanstvenik, nego govoriš iz osobne percepcije. Ali ja se uvijek potrudim da nekako to dođe do vas i uvijek ako nešto nisi razumjeli možete me pitat ili reći naravno kako se i vi osjećate i sve to. I da li se slažete sa svime time što govorim. I još jedan put bih htjela zahvaliti curi koja mi se danas javila i pogotovo vama, ima vas 5, 6, 7 koji uvijek na svaki video ostavite komentar. Znači koliko ste vi, reklo bi se u dobrom smislu uporni, koliko ste vi vjerodostojni, koliko ste vi vjerni i koliko vi imate ljubavi u sebi da mi svaki put ostavite komentar, jer znate da svaki put meni to znači da će me svaki put motivirati i dati mi volju da opet nešto snimim. Ima dana doslovno kad ja radim manje zanimljive stvari nego druge dane. A taj dan snimim, a onaj dan kad radim zanimljivo nešto ne. Zato jer ja stvarno neki put se osjećam kao da nemam što snimat. Šta ako im snimam isto svaki dan, što ću im svaki dan snimat, ista jaja koja jedem i to, ali to je problem što se isto izgubilo u današnjem svijetu. Normala, znači to je normalan život. Normalno da ćeš svaki dan ujutro popiti isti čaj ili istu kavu. Normalno da ćeš svako jutro jest, ajmo reći, isti doručak. Ako ne baš isti, onda bar 2-3 doručka, ali nećeš ih imati 17. I tako, jednostavno normalan život, pogotovo u obiteljima, žena koje su se posvetile obitelji i to. Svima nam je normalan život isti. Svaki dan se pere roba, svaki dan se pere suđe, svaki dan se briše prašina, svaki dan se pere pod. Uvijek svaki dan iste stvari. Znači, zato ako ikad vam snimam iste stvari nekoliko dana za redom, to zato jer uvijek želim prikazati realnost i motivirati vas da ne biste izgubili ljubav prema normalnosti i prema rutini, da se ne biste vi osjećali kao da je vama život dosadan ili da vam život nije dovoljno dobar, zato jer na internetu od influencerica vidite stalno neke
wow stvari, aktivnosti i gluposti. Ljudi, to nije normalno. Normalan život je koji svi mi vodimo i ne bih htjela da vam nikad oni uspiju iskriviti percepciju, da nikad se ne osjećate kao jadno ili da je vaš život dosadan zato jer vi svaki dan se ujutro dignete, idete na posao i dođete doma, iskuhate ručak i svaki dan je isti, jer to je normalan život. Nikad nemojte da uspiju ugasiti svjetlo u vama, ni da uspiju da se osjećate manje vrijednim, ili vi znači živite normalno u normalnom stanu, u normalnoj kući, imate normalan WC, imate normalnih 3 kreme i 5 šampona i britvicu i uloške. I sad vi vidite tamo na TikToku neka influencerica ili tu na YouTubeu koja ima 2 puna zida sa 650 seruma, 200 krema, ne znam, kremu za guzicu, za ovo, za ono, znači onda se to, takav sadržaj uništava ljudima psihu, jer onda ljudi misle da njihovo normalno nije normalno, nego da je to normalno. U stvari to nije normalno, nego sve ovo što 90% nas živi, to je normalno. I to ću vam uvijek ponavljati i podsjećati, isto ako vam budem naporna, uvijek ću vas na to podsjećati i stalno ću vam to govoriti, da uspijete ostati prisebni i na zemlji, nemojte pustiti da vas takve stvari diraju, zato jer to su u nekim slučajevima ozbiljne stvari. Ja sam puno toga slušala i vidjela o tome koliko, na primjer, to loše utječe na brakove, zato jer žene vide na društvenim mrežama da neka žena ne znam kamo putuje, da ima ovakvu kuću, onakve torbe, da dobiva, da ovo, da ono, i onda ona misli da njeni muž ne valja, a njeni muž 15 sati na dan na baušteli dođe doma, ne zna kako se zove od umora. I onda žene to uspoređuju, jer žene kakve su naporne po prirodi, one sve uspoređuju, sve analiziraju previše i onda to isto uništava brakove i veze i cijele obitelji općenito, jer se ljudi misle, ja nisam savršen kao što su ovi. Nemojte ići za tim. Ja ne kažem da su svi koji imaju puno pratitelja i to takvi. Ima iznimaka. Ja vam uvijek kažem Ruby Granger, Marika Shet i ima nekoliko ovih Bradley on a budget i neki takvi koji su normalni, ali gledajte vi, 95% njih, možda i više, su ova druga strana. Uživajte u cvijeću, u prirodi, u ljubavi, u normalnim stvarima i uvijek ostanite na zemlji. Sad moram polako, umorila sam se malo odpričati, da li je to moguće? Vjerojatno. Sad moram polako vas pozdraviti. Današnji video nije bio vlog što sam sve radila, niti haul, niti ništa, nego danas je bio video za vas, jer vas volim, jer ste vi meni sve i uvijek kad svima govorimo o bilo kakvoj zajednici, o bilo kakvim dobrim stvarima u ljudima, uvijek spomenem moj YouTube kanal, koliko ste vi meni značajni. Sad ću polako morat vezati Bjore i Pimpin i pozdravljam vas. Nadam se da ste uživali. Ja znam da će Blanka i neki od vas to poslušati 7 puta. Tako da pozdravljam vas svih 7 puta jer ste legendarni. I hvala na svemu. Ljudi, bog bog.